Deo je Svetog pisma koji kaže: evo dana koji stvori Gospod, radujmo se i veselimo se u njemu. Zaista danas, 12. januara 2019. godine, u Kolarčevoj zadužbini imat ćemo priliku da uživamo u našem 5. beogradskom božićno-novogodišnjem koncertu koji dajemo svoju publici, kako publici prvenstveno, tako i nama, na kome ćemo izvesti srpsku tradicionalnu muziku iz 3 bloka: duhovni, nacionalni i etno blok. Svakom bloku dali smo ime. Prvi blok pod nazivom Pojte Bogu našem pojte je duhovni blok pesama. S obzirom da smo mi teolozi, to je nekako sasvim normalno da mi izvedemo duhovni repertoar, a tako smo i počeli. Srpski pravoslavni pojici 2011. godine sa idejom počeli su upravo da neguju i da ulepšavaju crkvena bogosluženja. Tako da je logično da počnemo sa duhovnim repertoarom, a i ovo je 800 godina od samostalnosti, odnosno dobijanja autokefalnosti naše Srpske pravoslavne crkve. Tako da, eto i još jedna simbolika u tom bloku. Što se tiče drugog bloka pod nazivom Sloge biće poraz za vragu, prisjećamo se stogodišnjice Velikog rata, iako je to prošlo punih 100 godina prošle godine, imamo tu čast da izvedemo upravo te numere, još jednom da podsjetimo na važnost naših slavnih predaka. I naravno naše pesme po kojima smo mi poznati, to su upravo Pećka kandila, Suza Kosova, Košare, Kasaba, nešto što slikava i ucrtava upravo duh Srbije, odnosno naše Kosova i Metohije. Svega suza
Treći blok pod nazivom Čuvajmo svoje nasleđe je u stvari etno muzika sa kojom ćemo i završiti i krunisati naš koncert. To su ljubavne pesme stare Srbije koje zaista mnogi znaju, vole, a i isto tako izvećemo neke numere koje su zaboravljene ili čak niko ih nije ni čuo, a mi smo ih pronašli ili smo dobili od naših prijatelja koji ih posjeduju. Naša publika, ja znam da će večeras doći najviše da sluša nacionalni blok, zato što oni vole te pesme i mi smo poznati po tome, zato što smo Srbi, volimo malo da srbujemo i da se ponosimo time šta smo i ko smo. Večera želimo da pošaljemo poruku mladima i naravno svima onima koji vole tradicionalnu muziku, da trebamo prvo da naučimo i da poštujemo svoje vrednosti, to je upravo da čuvamo i negujemo srpsku tradicionalnu muziku, a onda kasnije, ako
neko želi, naravno, treba da upoznaje druge kulture, druge muzike, zašto se mi naravno zalažemo, ali prvenstveno želimo da naglasimo akcenat, da damo upravo srpskoj tradicionalnoj muzici, zato što je upravo tradicionalna muzika koren novokomponovane muzike i upravo sve potiče od tradicionalne muzike. Zato želimo da mladi ljudi kroz ove boje koje smo mi ukrasili, kroz poruke i citate koje smo dali, da jednostavno prepoznaju duh svojih predaka i naravno da se više angažuju zaista oko očuvanja kako svoje muzike, tako i dela. U ovoj godini želimo da snimimo naš prvi dugo očekivani CD, da obiđemo sve velike srpske gradove. Naravno, tu spada i Banja Luka. Moram da napomenem da je to nama verna publika i draga publika u Republici Srpskoj, kao i naravno da se što više naš glas čuje na Kosovu i Metohiji.